Jadi kaya di tiangnya mangkit mungkin ide sang Prabu Pratibudha. Dirasunin dan dia raga-raga itu ratu tahu nangul semadi rekalan ide aturan semacam itu nenten jadi dios kuanta mafinas ide manut ring sejeroning pinunas ide maju ring ide watari sibuka Ngawung itu tempat makannya. Iya, marang Sane cuman tidak dos takjol itu nggak tahu cuman dia presiden tuan Betawi ngemasak memang kelantur cerita yang di sesampunnya ide sang Prabu Pratibudha juga ngerari ide laran
sane kasih tahu sane ke bawah tak terjemani Dirgelis radis ide sane mangkin mancukup mareng kedatuan atas dino jadi berubah mereng mareng jangan jejak dinasti sane akros katuyon ide mantuk warga puri astio Turnerang sane mangkin sampun mungguin rapin tidak nemopo siaran manil kalin kang kasut ragan idane sane mapasengan kuanta sa sunani anak yang paling apa dan malawasang prameswari dia kasuan ulingan tidak muwe permaiswari kirani Adi putraan dan sane mapawakan lana kuningan di Yasmin nekati ide sang Prabu Bima doan saking dewata radis tumedul ide sang Prabu Bima ini kesakit di mulut kita. Siada tuan manuadi wangkah ide sang Prabu Bima kau japan resejero daging cari tulis Tumur maning nyerwati iri jabati dene sinau
Sang Prabu Bima tedon mriki kejagati nyirwati wong cakep